okunye esikubonayo siyabona kwesikhathi kuyathiwa umuntu uphiwe ithenda ukuthi ayenze ulutho angasalwenzi kodwa imali yakho na ayiphiwe kucine sokuqhatshwa omunye umuntu yikusebenzisa kubi kwezimali zelizwe ngezesizwe azilamnikazi. Thina ke njengamaKristu sithi abantu nxa besiyakhetha sinanzelela ukuthi besithule kodwa thina siyithi inhlanganiso enkulu eZimbabwe sithi abantu nxa besiyakhetha ke abahambe bayevotela umuntu ozabamela, umuntu ozabahlonipha. Kumele umuntu atshengise ukuthi uzabahlonipha kasoze abahlukuluze ngokuthi nxa efuna ukuba ngu-MP abantu abamkhampenelayo nxa be-violent belodlakela kuthi ukuthi nguye obathumayo wenza lelo dlakela engaqondananga lalo indirectly kodwa kunguye olenzayo. Nxa kungayisuye kumele babotshwe labo bantu. Kodwa sesikubone kusenzakala endulo ukuthi bayenza abakufunayo, bakhuluma abakufunayo, baphume scot free. So ngani elizweni lethu umuntu olecala nguye o-innocent, ongelacala nguye olecala. Thina esimelana lakho yikho lokuthi asifuni ukuthi abantu bahlukuluzwe. Thina okwethu esikumeleyo intando kaMlimi elizweni. Asilabandla lezombusazwe esilisekelayo kodwa elizalandela izimiso zethu lizabonakala engani siyalisekela kanti liyabe lilandela izimiso eziqondileyo. Thina esikumeleyo ukuthi abantu babuswe ngendlela eqondileyo, bakhokhelwe ngendlela eqondileyo, umthetho weconstitution ulandele ngendlela eqondileyo.